Asha for me mobi bia kwa by the by emergency Ghana TVS. So me did say baby bia obia no bia e kosie e de amana and next ya misaka e wo fide ma se ne de yefutu sem kese e de mayen ya ye ejuma e de ma amanfo no. Ye fa story we entu ye hofo. Ye maami bi e de na we wo sem abedan ya ye maami ohini ni e wo Sompa TV na sem o de by na busuafo ye nko ne enko tie mu nsem ma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section or come home na go share video. Yes. Number 1. Mami fate. Na fate free ba ya kiremade. Wo jiremu se complainant. Wan wo bo ne kuradu kwa kudan badro. Kwa kubado Canada bra kwa me adum post office en wo mu jina da kamu. Kwa Adai. Auntie Fati. Salam alaikum. Se bibia boko. Your Bible. Edi ebiem. Ya brew. Edi anko. Your Bible. Your Quran. Ebi bi focus ya kan sa pre ko snap. Bodi ani cross open here. Ma me pa show me pe Bible. Mo show mami. Nanu abi ye film ne. You na still Ada na we kremuni na Bible na open. Ma me pa show ma yanya me frɛ. Wojai. Me pa show. Fanzeni fanto Bible news. Bodin eyeme. Eyeme ma fa ati. Me sada Bible so. Me sada Bible so. Sa sama American. Sa sama American. Eye no kore. Mi nitro. Nyame boa me. Erade boa me. Oda. Asema ne wo papa. Ma me pa show me ne ma me bi na neti. Ewo Ashtown. Ma me no ofri Canada baye no na oyare. Because ede yade. Na oyare ba na sloko no yi ni ho emai. Not me nanti kakra no ofre me se memra digine ne fisi as na ne sister de onya ne baby ko na edi kan titi me ti ma me no ba ye no ka se o hwehwe me no ma no mode ma no no ofre me na mba no so se ne hu fa no nti memra emetna ne nchi so okofo obi wa bonte atwa ni ka de se me wo de ne obehwe asete bibia yi mame asumate bisane sana se minua no mo we no so o mo nyina wo honom na ono mo akasa ema ti ase eye edwuma enti memra emetra ne nchen na menhwe no kakra na siyo na se ma me so me kita nkola miensa se be ma nka me ho ba me kodi me mate na me behwe me ma Tisa me ja me pacha na me behwe me ma na me beja me ma no wo fo himan na ma betra ha se when na behwe me ma no ama me na chese himan na wote me pacha yo ni mfa kwanya ejo na be afia be sa one side odi ente me kansa no so mi enyehwe me mfa nkola no mra Ashtown na me nkope school kwan ewo Methodist school no ema no na suo ampanso mba ya medi nkola no kotum enru gina ye be 1 month na bador no bae bador no so yamai ma me ne papa nyini ayo eno odi tu ne no so free ne bae ofri Canada ne bae to oba no odi tu me ne ni se era no na ya na kola no ya nso afri mu ntimi maba de ne so o mehwe me nde mom hihye ye wo me no ntem se ni sika no eda bangi no eya omonche mu ni miensa emambi na memfa kobo me bra because wama mase minioma bebre nti no ose mi met adwuma na wo koye no bosome ye ntua wo ka bosome wo ntua mika ndemom ni sika bi da bank sika kro ya tudi nkyerɛ me pa cho debi na maame no mbomu na woka na de na wo me madwene mo se me de me ye for to be wo wu an ye che mama wa na so tiase ne ye che mama otiase no no se omonye ne sa ema no
sen e pa cho Fatinya botere wo ko fi ona wadwuma a wo ye ne sen na wo ye de madwuma na me ye ne se sebi wontimi sorry me na ya sebi me pagya no obekọ na eja na nso a gise me yi no ma bone eja nan no no na ko transfer na okogu ne ho okogu da pa mo na me pa try adware no me pa try ma ena me no no ye no so yiwate kakra na nyame adum ena ne hoto no nti badon na ka chense ne wo ko mbetini nka wo ye adwuma no for how long me ye adwuma no 1 year eno so metini nka na so company bia 1 year no so ko metini nka na so mate obi sika ida bangi so kodru bia unim sika credit be ma fati mame e jamani abidi o akola kama me di ye no boy enti ma debi enti ma okoye no eno ofre me se ni maame ne ho ato na otumi sore na ntinti metimi aja ne maame akọ na echiri wo besa niska no amama na wasani amame mankasa se me be ko ebia jikaska bini ho nso mankare na mekoye ti mekoye meko tna ho menya be 5 months ena maame kro no asan frɛ me se mimra na nkola mekoye no makofa nkola pa fo nkola be 6 ma obi antimi amwa no timia na metimi ahwe no tisabra min samra na se ma de oba no ye me no mi ko wa wani tua kapra obi amfa ma min sanya me ma mi ko me yi o mo school mi sa ba na masa be yi o mo mi nye adwuma sa no kasa bre no this agent no si ni so on kan kire me no mpa ma cho na me mehwe no ma da me ba efre ahina mo ba ya nyame anim na emwan yesterday na wontumi sorry je obesense you manokrapo be na se yo mate na me satra na me ka chere se nso mesa akọ na makofa me ma no se me be twere omodin so akiremade na o se yo wate na me yi me ko fa na me ko fa me ma no ba na me be twere omodin wa akiremade ne ba ge no so ba ya da za ba e obehu me na no me ye de afu wo ye fantini ma so omodin ye sonko ba do ne de ya baza ya da za ti oba ye no oba ye no se sister ma me aka bibia kire me misro na me kwa me ne me bra be kasa sika no ye be pe bi na ya bro ni na no amu se sika kro me se me di kan ebisa no na o se me me so na ka o case to me dismiss because eti ya na twene be na mo twene akwati bi 1 year one se sika kro e be ma ya san fro se bra be ti bi mame ena me mankasa na me bisa na se ya na se me wo ma me sika mo mpese mo twia mame se me yede na mahwe me ma no na o se wo de se maba ma si yenti me kwa mini me bra no be kasa no bo ade ya adumo a na mape iska no bi asani ama to ka na su mate na mame okowie na mame no se fatinance mini hunu ya no maka bibia wi te ma o ya mo nso se bia iska no omumfa ma se ya fa mo se mame ka cha me se so mo so mo ntua we na wo ka no de ni 1 year wo ba mo 10,000 na su yo mate na se bo sumi bia se Endru 1,000 na se ma sa de minyi ene wonye ne 1,000 ye de emma me kura po me de gina se wonye ne 3,000 because edwuma na me ye no neso timi sa ne tie se me ne ho kura po me man kitwa no na omu ho amane eno so enye hwe ne wo be ne 1,000 amame na su mate o friend ma no ka akire o ma ni mana se a o maame ahwe wo mo nti enya ade a ono nso beta muska no ede be mame na ni bra kwabra wanya ne ba bi ko na enu na maame no di tu nanim se kwabra ira no wotena me nchen me nya stantua nika wa ka nkola no peso mutua nika nemu osre no na maame no no ni Canada hobi no mo nyina ne wo ho na oba Ghana fom so ancho na ni say me se o no aka se o ka se enyo no na tete ni ma no
ente o ka kire ne nua kobla se na ekoso nti wo mo ano na so yo ne media ne woni problem obepeska no bi 1 year de na ode amame na ekire na wo mo apede aka aba na so yo adinchi na papa no nya ne baby koy ba woni mom e de ka tua 10,000 e ma ne bra ba ko bi wo Canada ho se wo baga na won fa maye we dey hu so atua ma no maame no ne bo me amane se o mo frɛ no bo no amane so am discount ma so ba won fa mame nti o ma fa nti kwa ko be ba enne ekina oba ye no se ono de onani ye ne ye no no akoye nene hono ka kire me se fati kwa ko di musika no akoye nani o na se ma ubetumi ye hwe se ebia nye no o se no a minimum kwa ko di otimi ye because dan sika ye ton assurance ka dan oji iska freda ni ho no ano no ye hu no biom wosan kwa ya kobna di we family yes wosan di we copy no so di ene wadiska no na se wadi o wondi ye me de me san akọ mechi na makohwe me ma because me di wechi a me nuama be se timi nyesa adwuma na ma me no kasasa na se ma enya se wo mpema se nemom wadi ba kwa ya me ye din se obi be maniska o mu ano se wo so jikitwa we biede fatu hun na se ne be ya nkola no betumi akọ school ente ya na oka bibia na ma ye din na maji because me kwaja ma me di opep ye aduane kurampo din wontimi nsanso nware me ana ni nyina eda me so ena me kwaja no nso a obesan afre me se me mra ede me kwa hina ma aso kurampo ofre me edi si yesofo so epa na cho se no na osu na ye me ameti ma na me bae ya kakra no otimi na ntika kakra ye koba adinchi na me so ma se bibia ni fie me kwa kodi mate aba se na ebe ya menya aduane no mo ma ne wo omo fi ma antino omo de mo amanto no omo de 1000 no ba bibia nka ho nso meto esimra meto ninsuo saska kro ya na eye edin ti sister bi wo honom na makọ ho na makọji promotion yoma no de ama me na me de aba so maame no ka se ma yakọ free nioma ni tua na akọye manso se ne ya free nioma wo sister bi ho 3000 omo be so mo tua na me yiri na se da ne ma no na se da za uyo oba because want me be so mo maame ensa nya maame no nto ho enkodi mate ensa mpeduane mfa mafie boy esa na hadwe meme wo maame no bi ba me kai busumi nkuba na maame se ne otuhoi onya baby a mo din akọ mo woskanye saskan na woni bi obi wo maame duane obedi 1000 na wodi ba na enso se de ni ma wo hwe ne ma na se enye nokre wo hwe maame enti wo ma enti wo maame woni di ana maame enti no hono kate ko no me so me mfra no bi hono me se maame wo ma no de school no mo ne me ko no misika no mo ntwe ndembom ka kire mo no mo mefa wo emfiri Ghana na menya kwankwa ye madwuma because esa mintimi nko baby no sifati ukwa jamia daza anya ade obefe enya ho na mefiri bae na nipa oni ne kunu net na mekotra na so a papa be na wum anka enye ntimi ntra ne kakra ebe ye na se be ye kosi da be na maame o meka na odimi ato me kwa me hwe maame no yina oba fati pa maame de esi ne nyina chi se ne ba no frɛ me ka kyerɛ me ndura sɛ mi free edan na metimo wa kyeremade no na man free mu a wɔkɔfa police kwa mo brabo sɛ mi titi ne ma me sɛ mekunu ada sɛ o ma nya bachi mi a obema ka obehwe ka eyi agumi ne me maso acid yes agumi ne me maso sɛ o mo se me ntwi me ho frɛ ne ma me ho me mimpi as you mate wo kasa me ni problem na mo na me te obi nche efie no ne pakro no waji because of ma me nti anto mo me ha dam o mo me ha me dan ma me na madwuma sika no o mo antwea me papa wo ya me kweye na anu yi ana ma me no ma me 50 million se me nyi nkomra me koba ma ya alifu ya mo na ese ne ni scan wa ma half ba miskano se so check no ne mra kwan so na wo efie miensa
ena ma me omode maame no wo sika wo bank se na oye nurse ni odwuma nti omutwe ne ka eno na omapia sika no de kotum bado no kanto se on prima maame no mfa sika no maame wo twi sika no nyina Africa na ede akọ eno ofre me di tu mena so mini problem wo bra kwa me a wo ne me kwa eji ho no ma wo san yare da ho sisi ya me ko tena ji be 2 months ye yi no free ho no na de no ba adumu ase wo kura no se fati mi hwe mankola no mbu ko se abu na ade a omoye no ya se me kura mi ntwima o kasa me edi na me hwe no o se ana na so mini hwika na se uja maame no obi ani ho oni maame no betimi atena ya se me no kura mabre boy maame obi ani ho oni maame no betimi antena enti dise wa ye behwe na ya ka ne ye busumi o se no obeje na se minimum saska we ati edi na esi maame wa asamu ne se mesika no mo se o mo mfa maame ena kwa me se mentwa na mehu we se obebo pass o mo be kumi ni mema enti me no me wa che ma de ho maame wote maame no meti maame no de o mo se minti maame no nti fie ho o mo de no aba post office na nya wote fie ho ye den maame ni bia maame ne tini bie maame ni tina akọ fie ho maame de ma na meti ho no maame ni nuama ho munya yi ni nuama afiri ho tamo no nso aka 4 months ena se me ja maame ni nuama ho a mu ho akiri madam maame ni tina akọ fie ho faate ya yi maame na fifio ba bia maame ni tini kwatena obie bra kwa me se won pemani mo nhwe wo fie badom mo se mi o mo mpa mo me fifio na se mo pa mo ene mo fa me sika mami maame nya wo na wo he no se enya me na me hwe maame no bi fie oto ho ye den ba bia me se me twa me sika na maji na ma pedan no bi anu te hona utiri nti no mo trete no won kwa hia wo won pa ba bi ntire nwie na no mo ntwema so because utu on fie sanity don pa bi o metimi abeye we wan ye friend wo asem ni wan na be friend IBJ kwa me kro mo friend my wife Daddy. Spray machine. Hello, Brad. Hello. Brad Kwame. Good afternoon. Good afternoon. Me patrol your friend or you need me here Juma or some party. Okay. Your friend me or you need me here Juma or some party TV. Ma unim ababa will be a friend of my party. Hello. Brad Kwame. Why they can say? Brad Kwame me patrol what him in car. Hello. Why they can say? Me see your friend me or you need me here Juma some party TV so. Sompa TV. Ane Kumasi. Sompa TV. Ane Kumasi. Hello, Sompa TV. Brother, they chill. wuni my baba wa a friend mama fati. Aye. Was what very old mammy. Money ni she say. Say mun pese mu betu aneka. Mo trate ni se mu beku. Me patro asem inu krabi o. Enya no kra na me be ho. Sentina wada wo mama fra wa busa wisa wo so wo bibi kakra wo be kan. Wada ama. Line ni ye clear. Lad ye clear mu da ho. Adama. Mu da ho pa. Enka me ba pe di amo wo no. Me patro wo so wa beti se bi e chon mo mama tu aja nan. Wati bia afimua. Ati bin. Wo wi ye sika mo so mo de be ma na mama no. Wati ba bi no betina ho. Se ye tu no. Muti wan free wa put acid. Acid be gu ne so. Asem na ehu pa. Asem na ehu pa bra kwa me. Na ye nyinni said you all can ye no kure.
eti ni afra wi eti uri eti wunim kakra no kire mu kire me wadama hello Mr. Champ audience able my be jomo friend me mo asem se nam chi no eja ye be so no e be je wonsem muti Ghana ana kwase abuo nko a abrabo nya bona akakoko motam munni eja na obi na emete mani abre number ya mo maami amfa nurse foi na mu ti o moka 50 million a month 30 million a month cheap side ena mo pe no fati na so emfa nye no opade afo bebre pe dia brea wudi dia pro obi sika da bank so obechema ma obinti wuti bi kra wa hunsa wuti bi Mr. Champo de brem black wa me kra ma fa ni photo ama ma me no so ai monyi jiri nyina ma yen ye fe ngusuni ehun krofo cry no mu dile no hello black wa me why not can say? Black army, what from me? I'm a catcher will say. Your friend, why in your friend? Make us every some party. Yeah, to was in a casa, to was it. May say, oh, see, your friend was saying, may say a friend me or he may I do much or easy. Wouldn't you fancy? What say, Annie? Let me say, what's what about mammy? Sabe what about mammy and Jamaya? I don't know. Osimi mi man ejuma. Ma anyo na man ejuma. Hello, osimi na man ejuma. Dabi, obasha mu maami na unya we. Aha, osi mama na ejuma. Me o ma na ejuma, na so wo tratin no. Se wa frifie wa mu beku no, eti ne ye frɛ wo. Osimi ma tratin no. Ah, wo se unu nua no. Musi wa. Mini nua ben. Mini ade hen. Wa se madɔ. Madon no also or Hinfa. Was him a draw Canada? Was it a Yemen threatening Nana, Badon and threatening? Brown farm a bado frame me. And that Nansana Mediman, your man. Men are me threatening one now, Badon and threatening war. Bado Kaya, and I also be a no catcher unia and tia basse. Se onim de bodi beya se minimna metumi nansima anche bi wo be hwe ade a meninyi egu me so na se sa wo sister na ebo me amanye we de mo me akwa na afensu bado so no so be fa police force o ebrabo mo amo musika kase se manfre fie ho a obe mo ma be chimi se o mo ama amechimi dia wo so no fa o se me na me fa wa adwuma ewo mo say nya wona fa me adwuma ma me na fa me adwuma so se post me ma threaten wo wonua asama wo ka cha wonua aba e na odi atuma ni se me kwa ba bi kra me ma no me hwe omo ye se na be ya se na be ba dia wo ka cha wonua no e na ono di to manim se me pia abonte kra me ma na me di o ma akwaja obi waso on fa adwuma Asa ya o ma me anyo na fa me adwuma ma me business bia me nka bia so sa nche no baby a wo mo nche me na me bra ho sanka wanka san chere sister baby a mo wono mo nche me ho na me bra ho anti aba no yewo anti aba oh right telephone so me se me pese me ba baby a mo wo ehin na studio no wo bra kwa me pa cho yewo ehwa pankro no eti mon frɛ no ne akwache na be sɛ atena so ahwefo mi ti asɛm yi na mera ho ankasa esanse ye maami asɛm a ene odi aba be pie mu e wo fidie mu ase ne de yawe ho sɛm ankasa sɛ o maami aka kyerɛ me sɛ menye adwuma ma no na nizika da bank obetemu in the first place no ye maami oti fidie mu ase nso eno ana ye maami ohini ni kan ye no e ni bre because o ma sign no say jaibe ma osika say but enye eno ena ye maame no ofukose wo so ba asem a maame ne ka kire ni nti ene be me so be ye adwuma no isi ano wa ba be ti maame no hu eja wa ba be ye maame no hu adwuma e di ama no ewie ama enne ne ma e chete no
ne ma ɛtwɛte no according to me ne die asɛm a yɛ maame bɛka ɛwɔ ha sei no mempɛ sɛ meti ɔno nko asɛm na magyegye ɛne nti no mepɛ sɛ yɛ papa na yɛayɛ maame ɔhene ni frɛ no no sɛ na ɔkae sɛ ɔbɛba abɛpie mu fidie mu ha sei na ɔno nso akyerɛkyerɛ nsɛm de ayɛ ɛde akyerɛ da ne de nea meka sɛ yɛntie nipa baako anim nsɛm because nipa baako anim nsɛm ebetumi di yɛn akɔwie baabi foforo nti yɛbɛtwɛn yɛ papa no na ɔno nso aba abɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu ɛde akyerɛ busia ha ɛna mede mu ɛbɛsi hyɛ no nso subscribe na wa like na wa drop comment no nso ɛwɔ comment section no kɛkyɛ maame esi ɛnesen ɛne me din yɛbɛsan so edi nhyɛmu ɛwɔ ha bio ebusia